Comunidade Sira nebe retan despejo administrativo, usa o governo ato cria fato indigno mas Sira, molocasai Sira usi Sira ne hela fato atual. Comunidade Fomento Rua Filomena Salsinha atoli hirak nei, segunda-feira ia lorong nen fulan janeiro tinan rihun rua ronolo resen lima, ia Fomento Rua Dili. Filomena usa o governo tem que halo cooperação dia com Sira, tambah dadão ne tempo udan, o insama cria netik fato indigno temporário rumah, hori Sira bela aguenta banhira governo hasai Sira. Husi arona husi abijo. Amirona husi abijo ni dian. Umane be magistrado husi leteni umawalu. Emak. Depois governo Sira mai abijo dian kata sobrata. Ami mo so tau ko idam. Ami mo so. Sugo mai be ami Sira ke tempatin, ami se mantena patin ham tempatin. Se governo banhira coopera. Ami kubu. Kami bela kakatan di sana. Kami governo sudah coopera, kami sudah kakatan. Kami bela somos, kami mantena pati tela na pati. Dada lona na pati. O tempo udah hanin sanemos. Governo tem ser sahin itik lona rumah pa. Ni prami inka. Governo rako ini kakatan. Bela ayo na governo bela. Hari atu nitik pati ni da pati di mo da bami. Sira atu balos nebe, liliuba labarik Sira, estudante Sira, estado tem que hanoim povo ni preocupação Sira, molokasai Sira. Sira ne Sira tu bahne be, termasuk kau tu bahne be. Tabal amila ia fatin dia tu bahne. Ia familia, ami familia ia, mas familia ne be maklamere, ia fatin ne be maklam subsisten ami tu bah. Hakara ko ami tu para mini serviço para mos labarik ini estudo. Ne precisa estar hanoin di dia preocupações Sira nebe makdaram atau kuli ko ba coopera ami hanesan komunidade hanesan jovem hanesan povo coopera se lai ami Sira ne la sura ami Sira ne istara tu se ami ne fatin mantenha ne fatin ami bele sobo ami barakawan Sira ne samsi ami sing tambah sem explicação nebe maka esclarece lolos ba ami komunidade kami bela sobo retau sami tu he ni nebe mak bela mai simu preocupação hira que no kami. No Twitter, observação jornalista televisão Timor-Post e terreno, vítima afetada Sira e Fomento Rua, halo dadau na Sira nessasan, balum buka kosi de Lilara, balum mos decide fila baforro. Reportagem no Vai Magno, Matias da Costa, televisão Timor-Post. Janela informação ba emohoto, atau tem informação atual dia kliu, kita haluha, hanya botão subscribe, like. Halo komentário no Fahia Tutang ba media sosial hotu.